Shalom, selamat pagi ma hubat tahaganupan kuriani Tuhan agi ijape hita marianan. Pai mai jalo hita hata ninai bata nagabe perenungan bata bani sogut niari on ase martonggo mahita. Terpuji ma goranmu Tuhan bani haganupan holong pakon hidup ni hurmu na ijalohon hanami. Terima kasih Tuhan isombah kono nami hubahmu. Iberehamu pe haguluhan na baru huban nami. Marhitehon ni ay Bapa, ipasirsir hana minuan on hauhuron nami, marparsauran pakon ham marhitehon ni hatamu. Parsahap kon ham mahanami Tuhan, marhitehon ni hatamu on, ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bapa inang hita haganupan kuriana harga ni Tuhan, hata ninay bata na ondos bata bani sogot niari on tersurat tu ay bani Hesekiel 20. Ayat 41 sada das kubani ayat 42. Sonon ma isurat kon ijay. Jaloon kumahanima songon uap na misbu na hinarosuhkon. Sanggah na hubuan hanima mandarat hubani bangsa-bangsa. Anjaha hupatupu hanima hun naguri hamerapan nima ay. Anjaha patalaron kudo hapasingonku itongah-tongah nima. Ididah bangsa-bangsa. Anjaha hatahonon nima ma. Ahudu Jahoba dup hubuan hanima tano Israel tanoh na dup hubijahon mamberehon ay bani opung lima. Amin. Singgan jaya dasi. Bapa inang hita haganupan na hinarga ni Tuhan ta. Pemberontakan sering terjadi aima halani ketidaksetiaan. Anjaha ketidaksetiaan on sering masa aima halani hurang ne pengenalan. Bangsa Israel aima bangsa pinilih nene bata. Sebagai bangsa pilihan, tentu bangsa Israel memiliki hak yang spesial, hak na istimewa, ilobi-lobi nene bata. Tapi hajong-jongan ni bangsa on sebagai bangsa pilihan, kurang ihargahon si dia. Taridah doai aima marhite pemberontakan atau perlawanan na ibinahin ni si dia hubani na bata. Anggo pardiate hita bapainang hita haganupan bani bindo 20 Hesekiel on adung do tolu hali pemberontakan na ipatugah marhitehon ni Nabi Hesekiel. Anggo didah kita bani ayat 5 das kubani ayat siah ay masanggah imasir si dia ayat 10 das kubani 20 sanggah ipadang gurun ancah ayat 27 das kubani 22 doko sidah si dia ikana. Aganupan on ay hataridahan ni ketidaksetiaan ni bangsa ay sebagai bangsa pilihan ni bata. Jadi kita haganupan kembali tahun ketidaksetiaan ini terjadi halani hurang takas panandayon ni si dia hubani naibata. Itawarkon naibata do haluahu hubani bangsa ay tapi tetap do si dia melawan, tetap do si dia memberontak. Matitehon ni na tetap manumbah gana-gana bahkan maperlahohon parlaholan nalong talup nalang harusukon ninay bata. Akibat ketidaksetiaan ni bangsa on hona uhum masidia anjaha marsitaronon bangsa ay. Bapa inang hita haganupan na hinarga ni Tuhan nay bata ay ma paridok mo. Nay bata tetap do makahulungi bangsa Israel selaku bangsa pilihan. Hukum atape uhum na ibinahin ni nay bata sasitong nilang laho menghancurkan bangsa pilihan nila. Uhum atap hukum na ibinahin ni nay bata lang laho menyiksa bangsa. Tapi tujuan ni hukum na ibinahin ni nay bata hubani bangsa Israel aima laho menyadarkan bangsa ai bani hajong-jongan sekaligus laho memurnihon bangsa Israel ai ibagas hapor sayaw ni si dia sebagai bangsa pilihan. Alaniaido anggo bidah kita bani ayat 40 sada on isogut jaloon kumahani masongon uap na misbu na hinarosukon isedo na ijalo na ijalo na ibata ay manasirsir menyadari kesalahan. Na jinalo ni naibata
Ay manasir mulak hubani dalan na hinarosukon ni naibata. Na ginalo ni naibata ay narasetia hubani naibata. Bapay nang kita haganupan kurian ni Tuhan agi ijape kita marianan. Bani haganup situasi, bani haganup kondisi na mahol idopakon kita, bani perdalanan ni kita. Belajarlah untuk setia kepada Tuhan. Marhitehon ni teks on semakin ipatakas hubata untuk tetap setia kepada Tuhan. Halani ia tetap dohoma setia laho makasonani kita, laho maparduduhi kita, bani haganupan situasi ni kita. Halani ay Bapa Inang kita haganupan. Marhite renungan na ondos bata ibagas sogot nyari on. Marilah bersama-sama hidup ibagas kesetiaan sesuai dengan kehendak Ninai Bapa. Ulang lalap sesuai kehendak Asemah Hasonan. Amin. Terpuji maham Bapa nami na isurga, bani hatamu na undus kubannya. Tongon Tuhan getidohan nami marparlahu songon bangsa Israel. Lupa doha nami bani hajong-jongan nami. Halani ay Tuhan parguguli ham mahanami. Asibuy tongon hanami Tuhan mulak hubani dalan na hinarusukon niyuhurmu. Anjaha manggulog bani kesetiaan pitah na humbangu. Anjaha makurjahon harusun niyuhurmu hanami. Lang harusun niyuhurnami. Asemat hasonangan gulog nami. Ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.